Tinejdžer iz Ribnikara je najsurovije dete, masovni ubica u istoriji. Skoro mesec dana posle tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru, motivi 13-godišnjeg dečaka ubice su nam misterija skoro kao i prvog dana. Njegov užasni čin je zastrašujući, neobjašnjiv i bez presedana i bit će godinama predmet istraživanja psihijatara i kriminologa. Ipak jedna stvar je već sada kristalno jasna. Svet se do sad nije susreo sa zločincem kao što je on. Zli tinejdžer iz Ribnikara čak i u društvu najgorih masovnih ubica u istoriji sveta iskače po 3 detalje, nekoliko osobina koje nikad nisu viđene u sličnim tragedijama. Pre svega po svom uzrastu, zatim po nekarakterističnom psihološkom profilu koji im drastično odudara od drugih masovnih zločinaca, ali i po svom ponašanju minutima neposredno posle tragedije, o čemu će u nastavku biti posebno reči. Detalj 1. Najsurovije dete masovni ubica u istoriji. Pre svega tinejdžeri iz Ribnikara, najsurovije dete masovni ubica u istoriji. Među svim masovnim ubicama mlađim od 14 godina, što je u Srbiji zakonska granica ispod kojeg dete ne može da bude krivično odgovorno za zločin bez obzira na svirepost i broj žrtava, niko na svetu nikad nije ubio toliko ljudi kao on. Detalj 2. Odudar od svih masovnih ubica. Psihološki profil dečaka ubice je nešto što je i na prvi pogled drastično odudar od svega što smo naučeni da očekujemo posle niza masovnih ubistava u SAD-u i svetu i medijskih izveštaja u njima. Prema svemu što do sad znamo, dečak ubica je nadprosečno lepo dete, uspešan u školi, nije bio problematičan, niti je prikazivao bitno, bizarno ili drastično asocijalno ponašanje. Profil masovnih ubica u školama. Peterson i Densli navode da kod masovnih ubica ovog tipa postoji jasna utabana staza. Čini se da je osnova u traumi u ranom detinjstvu, bilo da je reč o nasilju u porodici, bilo kakvom napadu, samoubistvu roditelja ili ekstremnom zlostavljanju, navode oni. Trenutno nema ni indicija, kamoli dokaza u traumi u ranom detinjstvu. Trenutno nema ni indicija ni dokaza da je dečak ispoljavao stanje očajanja ili samo prezira. Dečak ubica se jeste u poslednje vreme izolovao i zatvarao u svoju sobu koju je delio sa sestrom ili se zaključavao u toaletu stana. Ističemo posebnost. Dečak ubica se zaključavao u toaletu, a sestru izbacivao iz sobe koju su delili. I dalje je misterija upravo ovo što smo vam i saopštili.